22 for Honorable Msimanga, and 38 for Henry. Panyaza Lesufi e be le mologotlaphetiši wa thuto ka Gauteng pele a tšea marapo go David Makhura. Makhura bo itokolotše mošomong piana mo bekeng. Polelong ya gagwe ya mathomo, Lesufi o boletše gore pušo ya gagwe e ya go bea šedi mafelong ao a dikilego a hlokomologilwe. The people of Gauteng, as long as our townships are still the way they are, our freedom has not arrived. As long as we still have informal settlements, we have not accomplished our tasks. As long as we still have dirty and smelly hostels, we have not achieved our goals. Lesufi o šomile lekaleng la thuto go tloga mengwageng yela e beng e le mmoleledi wa tona ya kgoro ya thuto ya motheo Motsega. O ba bonala a kwele bohloko ge e le mo lekgono a furalela lekala la thuto. I want to thank those that identified me, sharpened me, supported me when I never thought that I'll be part of those that will fight for the struggle for quality education. Tonakgolo ya pele David Makhura o retile Lesufi ka gore ke motho wa maleba go ka phagamišetša province ya Gauteng ntlhoreng ya katlego. He's the most capable man. He knows the program of where to take Gauteng. So I'm very pleased. Tonakgolo Lesufi o tla tsebagatša maloko a kabinete ya gagwe bosasa thapama. O re o tla kgetha bao a yang go šoma le bona go ya ka dithuto le bokgoni jwa bona.